أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mapiarkan wa pipita along na bangsa miya di makamentay si sagyang iya bidyutano pagpamangnin tano si ikwala mapipiyad na ginawa tano nagu di tano kang gunaan na iya mga pupunto ka oras di tano ka pa magpada mabaluya iya saksi tano si iku kapaka umatano sa hadapan wallah umani na miya naguntaman si iku di inian kang galbeka kupanunu atanian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagninta no si iku Allah hingga ya kapita-pita na paramberakatan kita no Allah na mabaluy tano ped ko tuki din wallah ko mga gagawnian mga limuyan sisang gaya mabubas alungan ubaad na rin kikagagdam upitenggi sa kita no mga raragan mga panyakit nganinsan may papanad ko kapag pagintaw niyan na pakipagawaon wallah sa ayam isang biun nagyang kuto kapipya ginawa dedin nagawanggon o kapag pagintaw niyan si sagyang kaya maanan niyan na dunia. Misababsan na iman to agawin na mabubaluya mapunto kabandingan tano. Kuoriano kiyaw saya tano si sagyang kutuwa mga muharramat pangapapakaya mapangarumaw dato. Naayap mana tugalinan tano abandingan na yang kaya kakawi-kawing si Islam. Ka ubadi kalo-kalo na sabutan tano. Kakagigyan ka iya lagi da inagi ipanagayanan di ikapuni si iko kapagintaw o hanggang isa. Na aya katero iya ki ini Hasanul Banna na tigyan na aqimu dawlat al-Islam fi buyutikum aw tuqam ala aradikum. Pagpakatindagan niyo so kang gobyerno Islam, kapag paging da Islam ko mga walay niyo, kami akatindag ko kapag diyo. Api ay panamar, ay sibut na no sa nga lagi na, api ay panamar o mga ulama, mga dato. Sa kindato o parinta Islam, badi bulabo si sa giyang kaya batatino. Adi tano pagagaw na giyang kaya, suranga tano sa agama, si tano kiran na makalulumbuk, mas malaso kapag kapapawiriran ko batatino. Na si tano mapakala, so kapag atindaga tano ko Islam, si iku mga pamilya tano, si iku mga walay tano. Na isa dun, anto na inina na kakikimpangan, kung kapag pagintaw tano na kagyadamyayan sa mapya. So pakapuon o kapamilya. Agi i-present, pagkagugunawan, kailayan, ko ondas o kapag pagintaw ko kapag pagingad. Napikiran niyo gira marata sa foundation, siko kang bubolay, na maratad ni pakabulus walay. So aya foundation no kapagingad na so kapamilya. Napabila di tegumpia, di marnalo piteng gisa anto noonon mapia, nagudimyayan sa mapia siko, kaptuungon siko paganay niyan, na giyuto din, ikunutan yan. So ilain tanuan to na ibuntala di tanu kawing o makaroroyod tanu ko Islaman taonon kami abulag tanu ron. Na omi abulag tanu ron na milingan tanu si ko rakwagama tanu agama Islam. Kaamayari kay puun sa dapan miliyo swata na aya din amiabaloy ipsmangon na yung kutwa di mapia mi aloy tanu to si ko mo kaya pagusya tanu ko kabnaro ko watakulok siya na mito unuama so ina iyan
Watak iyan jama pugina ina iyan nama pia. Na amai ka depan na ganat cakande ngati gumangaloks. Na didin mapia apakatopo iyan, didin mapia apakapo niyan. Na amai peman kang genat mangko dunia na di peman mapia ayam ananian na pakapo niyan. Na gitu ni masuso ayam ananian na kapugintau niyan na da undes yan ayam ananian na mapia. Mutwala leon tanup ke elu ya ipuun ku ka kawing. Taman samian nagimpusan ko kang genati tanusang gaya dunia. Naguguro ako tado nagyang gayaw man isa na mapasang sa kaparatin dengan yang ko Islam si iku yung diyan. Na debu Islamon adi tanu manggulaw la. Na maapan tanu Allah sa pengenin tanu Allah ama pakatiulin tanu sa mga panarima tanu mga karibatan. Siya ko ay maanan yan na di lagi dai betad. So aya bendingan tanu yaman tu agawi nagyang ka iya kande derudupa ka kawing ati kita. Yung kaya ka kawing, yung kaya ka pangaruma, na isa antap si Islam, na kesandayan ko karena kamu karena kalilintad. Aku suka petek na manusia. Sebab sa igira su manusia na da karumanian, babay mama, na da tak na ukaw yagu-yagi. Ibarat to kapanamok na to na ini na da banyanun na inspiration, da banyanun na mapipikira mala. Si imam buko lakadan ka pagintao niya na lagi dubali walaw. Gitu. Ina din suka pangaruma ka iptik na mukarna. Sa tigu wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Gu suwalla na biyalui kanunian si iku mangadar pa iyo sakana. Aya mapipikir sa yung utwa sakana na yung utwa ka kambulaya ka tona ini na katekna. Aku karena ka na aya buket unan tanusan nasi iku kaadin uwan de derudupa yang amanigir amang uda ka raga ka kau matagu kasalakawan na di ka di mbaya uda ipkelek ka beli nga ko mga day di ako beli wait na ako puna nakarumangka na adina mapipikir ka maling ako kanuman na yorakan ro si Mrs. si Mister so mga wata so ginan isa mapipikir si isa gyang ka iya kande derudupa. Ikadua na mapipikir sang gaya kan derudupa na angka makalidas ko fitnah si kokap kedusa. So anggay isa so babay so dato na bigan wala sa babaya. Why? Kagi ayaki adna ko 2 kataw ina din sumama ka para ko bai. Why? Ina din mambusuba ina para ko mama. Wait na aya pa kaasal na subai na ayaki adnaw na si para ko dato. Kagi ayat pa ganaya maadin ko liawulup, maadin na manusia na sunabitan no Adam alaihi salam. Na naoriano to, na tiyunggus ko, kinuha ko gusukian, Siti Hawa, ngaran winatano na so Hawa, na basu Hawa. So Hawa. Na piyaki pangarumaon kay bulungu to si iku nabitan no Adam. Maad na giyang kuto katetak na, naguan kabulung giyang kuto emaknanian na babaya matataguan. So, ayaki adna apakah asal ko kan derudupa na gitu imbulung imbulung si ikwayam ananian na syahwa o manusia babaya wayam ananian na manusia na angkan yan maawat ad maberkabulung yang kuto babaya akas ayami bulungun na suy kasuswat rakau kadnan ka nagumaawat kanian ko kam beradusa maawat kanian ko pia makasisingay giyang kanan na emanan yan na kasbu, giyang kanan na emanan yan na di mga pipiaad na gira miyas sugat ka emanan yan na fitnat iuba tapang sisa giyang kanan nakapakasilayin kanaad na derudupa ka gitu isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigiya na igira si kumaknaw na maranaw igira minitaalok so puso o isarkano si iko isa abai pamana ad na millennia na ba iya gunian kia babaya na miyatag uto ko puso yan na balingin yan at tigyan si karuman yan na tunay niyan nung so mapipigir yan ka tunay ini na ayam maanaw to nagyong kuto normal aso manusia na keedunang kuto babaya yan si ikuwapi ande abay kepakayamit kauron ana may yan na
mitakauro na tina mapiyaw to ba ina ay kibulungon ading ka fitna ading ka kita kikisumbu si segiang ko to lagi duto na ad nakarumang ka na balingin ka siya man niya nakarumang ka sa walay. So gina ni mga bayan-bayan na naging kaya pupugusintan sa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanun lil farj. Hey kanua mga nguda, na sa pagkagagar kanu sa kapangaruma na pangaruma. Kagya mata anas kanya nakapangaruma na kepindira iyan su pangilay-layan. Nagu kelimpiyo niyan, parihala iyan su piamalungan utaw. Ay maanalalag na, waraano manusia ang uto, kap kedusan niyan. Waraano manusia ang uto, babaya iyan, waraano manusia ang uto, kap ketagunang kutua kakakailangan niyan si kuya maanan niyan na bai nanaya bulung yan nakapangaruma kakagi kepenetian ang uta pangilelean ka kepenetian ang uta pangilelean ka nagukelindingan yan mapakaputa yan yung kuto emaanan yan na piamalungan ka. So aya problema na datanuanan ko ahadap kasumranaw na miya pangaruma pen na mapindira sumata niya. Luminiyo na sala kawa bikaran yan sa mata niyan. Sa din sa kaya bikaran yan na yaka pangilayle niya nung pipi amatan niyan. Yun na naging normalanan ko manusia. Keindlab ang kutua tigitano manguda na keindlab nagyang kutua ad na karuman yan. Wait na aya miunawad na karuman yan ad na kibulong yan. Upa kailay ka sa mata idabay na tiguna biyabaling ka sa walay na si karumang ka naron ka osar ang kutua kakeindlab ka day bertangaw. Nakagya di ka aya kalilid ko meranaw na danian ko ang kutua hedap ko kaya pakapangaruma ka mimbeluy na taulaan sa bubay. Nagyang kaya taulaan sa bubay na inisinta ini nabi. Sa tigyan na pimur ka anu Allah so dawakin taulaan sa bubay. Pero una dawakin nagyang epibus sa panu Rasulullah nang utua mapasangi kapana mayuta dawak na si utukin wasang utua kape kapana anta amana. Na ini ibarat tuno na biyag yung utua datu taulaan sa bay. Dawak timur ka anu Allah utama pasangi kapana may maanalalag na makapangaruma na duman na may lenya na sa lakaw na miyang aruma umpuman nanay ay bali wala uno kaya awain yan ng taunong kada sumuna. Why, nadmang buhay gira sa mga lampawin na ititindigan nila na tira na kagi ay apiter wala nalitas kun ilayha. Na ando man yan, ada kanon matunag yung utwa kararan na kamukarna. Ano man ay kaketunang kau ni, kanabangaw di imbabanuga ka, ay di nga di imbabanugan na ando man ay kapkepia-pia ginawang ka. Hindi man ang utakya giraw, wallah sang utalitas kuno ilayha. Napakadekar kau, napakadekar ka mampu. Na timia nagtanud na di tanu ka pamanutula ko kapi adi ka pagindo dulu do nabisi ko makakaromania nagiti perawatan tanu. So agi sunabi nap kesagada na keruptan sa pinggan. Nakna ba niya nutup belui aman siya sa ipagawaian ko karomania. Niya kaisa na so isa ko makarumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna pananaguay pamana tiaguan sa panganengkan ron kapapantagi sunabi na piyakewito nabi ko khadimian si ikuya mananian na isa karomania na ngutapingaw karomania na ron kapapantagi alungan nabi mananian na miya sugat silus tiyan apiad no alungan karakan na pekewit kapan si isa giyang gaya sa awalay na gunian tapingan na minik kaya-kayan tangkon so tagu iya na panganengkan na miya yang asa sepik so mananian na tataguan nun na bakon din sumini nga sunabi pamako si erakatano to na tiyan na miya ako adiman kemi amia taya bubaya aya ipengangari ke siya nga iya khadima kan nagyang nga edi ngarangan ka pugedati kepabialu niya no to sanggot na inawa niyan na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumini nga amia sugat taki gira miya naudaki miya silusya kiswina iyo na ba din misindig sa tiyan. Miag silus siya kiswi na iyo. Ay maanan yan na kaya taguan sa silus na piyamurot kuno na biso mga panganangkan. Korean yan na piyakakuan yan peruman so kadim sa mapia at tiguanon
Na nati agu yanun na pia kewitian ko inuitan yan. Lian yung manut. Na agi sa katano na kena. Kaya di bubulug luto na ramu di nga kaya tiyan nakadagang tabu na miya ka. Normal la kaya sububay na makaptiru. Uway nakanabu to fault. Ate ya may mabuka midway kay barat na no kati pa naman to tigir na ang to kapakat berak ya. Ka kesugat taki asilus. Uway na did understanding nga. So itu maada unang guto hikmah, maada unang guto katawing ka kakasiapang ka sa Ginoo kasi sa giyang guto hadap. Nanabakad mi papasyo sa liaw lupa na miya katuong ka sa lakaw. Ira na sa lakaw mi ula-ula. Naging kaya kandu to na kapangaruma na kepunan sa kakebeloy udah tu ada tu. Ay makna lalag na sudah karumanian na di kayo bapenda tu Kasunabit ayah malaapun tarianan na kerawat tanusan na sunabitanu Adam. Ilayan yuman ka ayah kia baluinian nabi. Ayah kia pakapangundet tu onu Allah namanya pangarumania dan suhawa. Na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayah kia nabi nian. Ayah petiruna nabi nama datu. Na daanian amia pangaruma suaya maananian na inatanu Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kakagi gitu kake tatap agim kutua kapangunde tu. Apa susuketan wa meranau. Na igira amia wafat sudah karuma udah tu na pangilen tanun cokit kagaan ayam ananian nakapangarumanian. Sumang Arab na aya bayukiran na tira na wara akulle hakimin imra'ah. Ilayang ka apabila may ilayang ka agyang kutu ada tu mapia ikan de tu mapia kisusurong yan na ilayang ka aya sekretoron na adna derudupa yan apa pakaugup. Langwan aki atiga sa tu piang dadayuan ko kapia. Na ilayang ka adna backup yan na ba iya mapia. Why? Kakagi suba ina ayah di gira-gira sa suldo alay nati. Amerika sudah tu nada karumania na mapia. Ate meliu na pia suba niya bunditar na di mapia. Da bon maka totor dusakap kenian. Why? Da bon maka pupakaugup ku mga galabekian. Ate perita na tapangin ako na perita ang kasawata. Na di ka penikman inindaan na di ka pendimamipin na pupamalansakapan sanditar na ka. Udah ayam ananian nakarumang kaso. Ayam ananian nagiti ka pupakating dege. Aging kuto ayam ananian na mapia. Adi makapagugupa subabay aguso ayam ananian na mama. Naigira amia kadakal so kabas ang utagurutan wa mustakbal. Ay tigi nakapian yan. Naigira amia kadakal so pupamalancar ka. Nya kadakal so anto na ini na pupaganar ka. Nya kadakal so dir ka sisintag na. Nya kadakal so puguguper ka na. Mapi aki susugut ko dato. Gina ni si ikom yang una, si ikon ko mga salaf na aya di iran na isisigia, aya di iran upama ipapaawi nga, nagyong kutua pada pedutua ini mansairan, si ikwaya maanan yan na miya mangarum tuna ini na miya nga dede tu akna bumadakli karumah. Ay suatiran sumadakli karumah na madaklang pupakagupun na gumadakla ya maanan yan na may ipato. So, emaanan yan na suka pangaruma na inisugunan wallah subhanahu wa ta'ala. Ketanto niyan agyang gutwa di ikapanunuatan ni si ikwallah. Nagusto di ikapanunuatan ako nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayakatiru yan na tigyan na annikahu sunnati. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. O kama qala alaihi salatu wassalam. Suka pangarumana, sunataknanan, tabi itaknanan, paparangayan aknanan. Nasa tao adi mga rumana, dir kami pedeti Rasulullah. Gwen niya isya ko Rasulullah, sub kebubayaan yan, na pedung suaya maanan yan nakapangaruma. So ginan, giying kaya kapangaruma na adna hikmaw. Kena uba asar amya pikiru tawa pangaruma, na naaya maanalalag na miya mimili sama pangaruma niyan, na din yan anday sa matano sa pamimigiran.
O inumade, mi belaga kena yan, ta nung adi ko, mi belaga kaya, so kiso tao na ira paga na yung kaanam, bida-bida, inumadar la di mga bela-belaga de rurupa. Tapi agi ang utap pagida anu kaya aya kalilid na di pelti ka sudua kata. Why? Na di niya nung petir unso, balabo nga na mga usui manto. Na dingka man tanto kesuldan so parangayo pedeka. Dua ragun saragu na apa tapi si ko kuap ketinian na gitu ikapakap kidala ini upipi ya. Na aya ko na tax Islam, aya tax sami alo yung mga ulama, si iku ba berat na skade to na pagilen ka wanto no ni paparangay no karumangga, na ila yang kasulaki niyan. Ila yang kaso ama iyan. Nasa ada tian bibirian na gitu ni bibiru ba. Way ron ku sa bibirian. Na umanga liligti laki, maligti ama na maligti mabuso mo to na ini na utabubay. O di mata utungan ay na di mo mata utungan ay. Naron kon kalilidep suwa na ginang unya mana niya na pigiliano. So gina ni ginga iyakan dederudupa na ini sugur kita no wallah sati wallah fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Ini sugu wallah isa Quran. Sa gitu isu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya ini sugu iyan si ikwaya maananian na dato na danian pakar si ini sugu iyan kuba iya kamagiugian na danian pakar geni so mga dato. Kakagi aya ini paliuga terkita nuna yung utati wala pa mga rumah kanu ko mga bayar kanu sa ipun sa dua udina telu udina pat so ay maana kaya tamanan ro pat tebu tamanak ke pakaya mapangaruma udato yung utwa kaya baliw niya na ipun sa dua na gitu so kababalo ini yan gitu kailangan o kapagintaw o manusia. Wait na, ini sumpah to Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. O manu ba niyo kalakan hindi ka no makapaginuntulan na apa sabu. So ay maanan yan na so kababaloy o mama sa tema ni karuma na puno to sa kaalakian iba di makapaginuntulan. Na malutan ro na ipakareyag. Anta ono ni di mababaya mga Roma sa mga dadakal. Anta ono ni di mababayan duwe. Na giina di pagagon. Muta kabasatan we gira na adna mga tawaya bu matatago na so natakiso ka pang Roma sa duwe. Na danian pamimikiran na ikap sunatian o kagaganian na gusto din niya kagaga. At tinak na barkay ni paligot hindi nga kagaga ka importante na sunat. Alam niyo man. So kapag umra na sunat mambu. Uy, naigir apa gumra ka na. Kena ubah sarami pikir ka. Apa kepakalotang ka sa tiket. Natika, di tanong pamimikiran ni dirun ka kagaga ka importante na miya kasunatan. Di ka pamimikiran na ko, inumade, di ko kasalatan. Ubin na, makaw makuro na, kaya taro sana ka na building. Makaw makuro na, abay labulabas. Dan kau to di mapreparado. Aso na tamabuto pangulaulan ka. Nalagi na nan, paduwi ka. Na ilan yung manang kaya ayat katigul fa in khiftum alla ta'dilu amay kay kalatiyo iba kanu di mga paginuntulan na isa-isa. Nakagidang kan pamimikiran na kikalakan kaon. Kadiri ka nga tika ya di mririski na so Allah masyaallah miya kalalakay para tiya miyang buong buhay ka. Miya kapya-pya uto ka siarigan ka so Allah sa taroto po. Ugaid na katawan kaman atas tanggungan ka so kapngesto nga ako pamilya nga ngati di ka din makaangka iman to sasakataw na inom ana nakapan sasagitaw luay ka du di ka pen makaangka iman to kung gastong kaunat bakad mito akala penjati ke pakad unakan napakatalo na kampan oy aya ko antan wa dalil nang utuan na miya ka umako Rasulullah adi pa ka pernatina pangaruma ka oy nakagip man na miya ko mo nadapman katiyokopit pangaruma ka man nadap man pangaruma kata man sa miyaga na paikapat. Na benar uto ka so ka pangaruma na ayakatur nabi na tigina ibhathul ghina biziwaj. Bebenugan yun so kapakatamo si ikwaya maanan yan nakapangaruma. Na benar uto. Uwid na so nabi na bida ka no. Kakapa kaya agyang uto miya panutula
lagi dutu na adna hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dan kamu mapikir ang kutua katuru nabi ya sukun sudui karoma na makikiling awagan niya na andai ka ato na ini na andai ka telon niya na no comments na aya ka ketarotopia na kapipia ginawa na si iku ikapat so ay mana lalag na giyang kutua lagi duto na diikap pagi betibatan wah ya tiap na rin magdam ka kaya lubayang ka why na imulong ko na tika yung kutua sa katawa mama miyakaw mako nabi na aya sabab na detaman so kawiyagan yan why nakapakay amaw uluguto sa inurunin ni sugu nabi kakapakaya di makadidiyan ka di pa ka suporta pipi agyan kaya derudupa yan na ad makakatoon sa isa derudupa makasuportaon kaya kapakaya tabita ko mga baina ad na ba iya dinyan ke daw rupi peso daru lupa yang ko kasusukat sa kawiyagan upama na o ay amatoon yan na suy ka duero na ayan makaugu apa kamu sabero na daru lupa akan nakatiman sumapya na kapakero niyan matoon so kakawasaan yan isaw to hikmaon na naiyagingayar katano na oy tigman umranawan mabupeng arom anak na maestra ay mabupeng arom anak na nasukatan yan na dengan pamimikiran bida sumasaw na biyo sumasay man to. Nah ini betul sa gitu miya pikir kami yang rumah kana mala itamok nakagya kontrol kanian mabu. Oway, nasi ika di pagag mau si iko ay maananian na muna sa walaya ka rumah ka. So madakla po pumimikiran nun. So gitu hikmaw no Allah. Hikmaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Agus sumangap da hikmah si iko kan dua-dua. Na ay importante na ay bendingan tanong na gyang kutua ka pangaruma. So gyang ka iya ka pangaruma na ipapaliugat kita no ay agama Islam. Tigu Rasulullah si iku pantag ko syarat ay pembebenug o bai si iku mapdederudu pa yan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Igira miya kaumarkano so kanakan mga ngaruma nagupuong kano masuat si iku agama niyan masuat kano si iku paparangayan niyan napaki pangaruma kanurun si panduan no nabi si iku ay maanan niyan na mga bay o kaudini tunggulaw laa na pumbeloy a fitna si iku lupa agu kabinasaan yung gaya katero na aya pumbelugan ko daro lupa ada to na masuat ka ko parangay niyan na gusto agama niya aya pa kay sisi ap kaulugun sumranaw sa diranon kapaginantangan na amay ka miyasu aton suina, miyasu aton suama, miyasu aton su kiwarisan kuwarisan. Buid na suwarisan na doon masuat. Anta ipagunutan. Kaya bidaan na. So kapag gagaman ada problema ka kapag makapilagi-lagi tinurun. Kaya ayap kailay tanong na sumaraya gagugu ito. Kailay tanong siya ito na Masya Allah. Didin kelepasan sa 5 waktu. Didin kelepasan sa mga sunat, mga puasa, mga haji, nganinsan, na miyakasorbib siyang utay sa unang sifat. Uwi doon ka doon sifat. Yan ang kapuparangay. Nambidi-bidi tanusan sa kailay. Adna loksa, ay apkilay niya na mapiyay parangay na kaya miyakaw maun na pungwitan niyan sa mga pipya, mga panandaan, mga pangananggan. Tinan to na pinidibubunug na kapya parangay. Oy. Na ay miya kalala parangay ipagilay tano ko dato apa kau mga warisan tano lagyan ka iya kasakaw yung ka iya kaginawa panang gilaing ka din ibas warisan ka na mapagipangarumang ka sa ligto akikitu oy ngayon napsindit ka din taro to pad napsindit ka sa masakit ka sindit basta maligta kikito na yamato no karumanga ay wata ka kaangay no naging ka na namalik na adnaw ra sa kumay man tuwa di ka matagin di ka na ng kanan wata kay barat na miya kapya per ka normal sa jeep kesuat ka na pululan yan ugaid na andi ka mapangaruman yan na maloks ka no na mata na penganugunan yan kaso sa kamay to yan napekalian ita mo ko oy kati na ba ediyak ni panamok na giroman ya sipata na margin mi pagawa utaw
sipatanan amargin mi pagawa utong kana nakalig. Kamis musu Abu Sufyan, ama o Muawiyah, namin ni periklamu ukuan karumanian ko Rasulullah. So at tigian so karuma ko so Abu Sufyan na rajulun syahih. Tantuwa mitataraluang utwa kaligtian. Uway, taman ko gastoy na pamilya na peligtan yan. Na anto na imapi at gulaulaan akan. Natig ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuha ka ko tamok yan. Maana na, apya din yan katawan na kuha ka ko tamok yan. Sa pagkadiyang karka aguso pamilyang ka. Di nga ba pakapsubra, gitu yung maanaw to. So ay maanaw lalag, nasipatanan agyang ka na nakaligit, adi mi pagawa utaw na gitu. Tapi miya suat ka kwa gaman yan naguso parang ini nagupun maligit na kapag ito ang mabaluya balambuan. Uway na. Giyang uta pa kay si uan doon dro. Kakuha. Kaya kaya babayan ng mga loks, kaya babayan ng tutungan yan, na ayaw budi ka ba yan, nagyang awata ka. Paman, ada masuat ko guguin yan, ada masuat ko parangain yan. Na si Ibn Uthaymin, rahimahullah, na aya ini ta'rif yan sa nga na lagi danan. Kaya adna hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igir kabaya wisarkano, igir apaki pengaruma wisarkano, idza arada ahadakum an yuzawwija ibnatahu falyasta'dhinha. Igira kebubayaan wisarkano makabangun sa walay so warisan yan, wata yan, na udasin yan. Nagyang ka na nakiaturo ono na bisa, udasin yan, na tigi Ibn Uthaymin, na minipun tagi nagyang kaya haditha, udin yung kawingan, na pabulya morala, na tigi Uthaymin na, apiapan, ayam yakaw mga ngaruma. Na miya suat kanu din ko bibirian, kapagagamanian, na gupuun, makauma na kaudasan yun warisan yun. Na udi iyog suarisan na di kapakay iba taglaka kabenarian to. Yuto inip maanaw ni Ibn Uthaymin. Kabenarian to. Na ayakon apkitindu sa subai na magiyug na sukutuha idnuha yung kutuwa kagakararan na kiya na didibtero na yutod ni kiya yugien. Yung kutuwa din yan nakaptero na yutod ni kiya yugien. Na amay ka perang ko. Paman napakasipat nga niya na di pagiyug na di katiglaka kedusya ka. Kakagya subai na adn ailen yan asala ko ilayan ka. Na inibtat sa miya suat ka ko para ngayon yan na may kadon masuat. Sa kanya di merembangun. Na miya suat ka nga, masya Allah, miya kapiyay-piyay. Kadab, kay naman sudah to ako subai na kailangan na pakilay ubai. So, pengarumaw. Aya pa na miya masyaro, mapapakay. Na subai na pupaki yung dumaihan nagyang kutuwa pengarumaw. Lagi duto mabusuda to. Away ka, admatang kadang kutuwa kada aibian ibarat na kapakaya sugu sa tigyan nasasarigan yan ibarat abay. Barat na sa kanada to, nakana-kana ko na nasasarigan na kanabay. Lagi dupagariya kan. Na tiga na pamisita kanuron na nako na ilayang gaak na basa po. Uway, kaman sa utuwa kapakaya diro ni iyog. Kenapa mga ki timpang giroman ya. Nah, sumabuso kuan, sumabuso ba ina lagi duto. Kapakaya pupuk ilay niyan. Ilay ngarak ko na nga mga ngarumarak na. Mapengipan. Irun pa kakena kana. Sipan ko kakena kanu dato na mapapakaya giyong ko to dato. Na ayaw makanat subay kan yan may layang giyong ko to kesuaton. Sumabuso da ba ina inutup ya kakena kan anyan may layo kesuaton. Kaya sira ni pakaptepin kenabas kan mga loks. Nah gitu si ikiran to ayam anan yan na marororan na gupun may layo dato. Na dirun masuat na di na kabenarian to apia penmiakan bebeto na kanu sa tamok na kabenarian to dito marus. Sumabusuba ina lagi duto. Mele ini na gyung kuto emanan yan na dato na gupun yan teru apranggon yan na di kepakai di kena na magyugan ka. Tapi ada niya kad na giteru ay mansan yan. Tati pa apaka pumagantaan ka pa na inurum de masuat ka. Lagi din na nukakan. At yung paman na inatan akong kasadudu, adi kurun ken, miya ka pepen na kailayang ka, na di kan type. Nasa ka na type ka. Nakanang ka kami ka peper kay tam, na isa na pa kaguwa kurun, na di akong katigla. So lagi dito ayamaan yan na buntalian. Amay ka makaumar ka no, yung muto mga ngarum at na bina, masuat ka no ko kapagagaman yan. Masuat ka no ko parangay niyan. Nakakaito, kawingan niyo ron.
So mga warisan yun. Nah, samanan na subai nagupunun makaw maagyang kuto mga ngaruma na masuat ko parangay niya. Na masuat ko agama niya. Na madudu sa amay kadinian iyugan kena ubaad na dahilan yan, baad na sabab yan. Waya may man ka yung tatiga na niya suat kanurun na kaya ad na parangay niya na da kurong kasuatan. Ad na guguin niya na da kurong kasuatan. Ha? Gyuti ka ay maanan yan na miyabalo ya makaangyaso. So ginan mga ropa ananan. So mambuso ba ina ay mambu ini suguun. Anto na ini na ipbebenugian si kuya maanan yan na darudu pa yan na yung utapat ka klase. Paganeron na yung utua ato na ini na ipbebenugu dato ko ba ina utapat ka klase. Paganeron na yung utua tungkahul mar'atu li arba ay pengaruma si iko bai napat betade. So kataid so parangay kataid tamok bangsa aku suka pegagama. Yani mana to kambida. So bai nak na bon inapad ipbebenugin na yang kutua kataid daun to parangay bu. Kagya subai na pekatio ko punang kutua parangay map kebalui ang kutua dato akaromanian amya. Da lagi dia na mataid. Amay ka mapiyaw ni parangay. Oy, so malebu de suetan subai. Kenapa lagi duda tu amargen? Subai na malebu suetan. Kaay berartian na apia di mata ida tantui karuma na gupunun mapia bibir. Mapangaruman yan na mata na dinyan danan mapsisambi. Mayak ayaw bumya kapia bunta lama mab. Pakailangan jam yang mga taita-ida mga torke. Maka puro-puro ingirong upama. Na dinyan nuto kelipatan na gimuto akaruman yan. Why? Na sob man subai na ino to isa miyata na nga ya patabetad. Ino na sotelo kataid tamok agu bangsa. Kaya paganeron na so kataid nga isanan ipkid ka uda to. Na sakabay na mapakataid ka aginong ka. Ay ako na pinaka permirwa bai. Nagyang ko to atigo Rasulullah igira inilay ko karumanian. Na miyakapiyaw na ginoy karumanian. Na pedro so kataid. Uy, nagyang ka na nakataid. Na pugunutan na nan udah debiitan. Ad na tigtan wa manisan. Na bumata ida kap kilew no sa lakaw. Uy na, andi ka tiruyan. Andi ka singayan na. Kaya taidang ka na. Uy. Na ayam maanalalag na ayam mapugulaw lang ka. Na pupakapiyaw na ginong ka. Ginani bunta luba iya mapia. Igira melew darudu pa yan na miyapi aginaw niyan. Igira miyawasawalay. Gulo miyalakaw na misasanaw sa pamilya niya. Nagusupat tumutamukan ni karuman niya. Nagupugin na mimbeluy ka miyakataitay. Nagito pakataid subay. Gino kailangan na subay. Nalalayon di itaid sa suldawalay. Kaya pada na nasarat. Kaya pangarumar kay karumang. Nakagiman to napkapaltik. Tabita na diri mambumakambubenug sudah to. Di makapanog. Iso kataid yan inako bagutaw. Nakagini amya pangaruman na iniluwas yan. Kenapa nabab kelok so kataid? Asara mata oron sudah to. Mata oron subay. Ito na ipulaw lang ka. Na ano man ay di karon utang uta kataid. Inako bagutaw ka. Na di ka kebelagan siya babumik up. Iman to amya pangaruma kay karumang ka na buka make up ka na may kandir pa ka. Nakyata ko nrakap siya gani. Amay ka tibaw ka. Amay ka malalakaw ka. Ati ayang ka di pagartian na susalakaw ka. Ino ka man di pagarti ka. Ano pa sisintag na ka na. Ya patutap sisintag na ka na si karumang ka. Na natapangi ka man. Naskaba inaw di kenakan si karumang ka. Ad na po pakagiram ya kataid-taid ako abay na dito na igup na ito na panibibubunug na karumang ko ya. Napadunagin nga na nakataid. Sabab sa liwas ka so kataid ka. Wini na inako mata kenupagid anwa natanto ka ko paltiki kataid. Kadi ka baka nubupagmit na langwa make up na pungsar na ka. Nya makapia-pia kay bedak.
Taki ni aku anu nang uta bedakan na miyunutun mabuk yang uta kata idika. Nah, nakagi mapangaruh makanian na din nakapagertir ka di miyad ang uta kata idika. Miyad yung uta emaanan yan na matatagur ka kata id. So gitu. Ikadua na so tamok. Ad na tamok yan. Nasubay na api adid na tamok yan. Napkailaisan udah to so papata ami pagugupa yan ko kapatamok. Kaya man nakalilida po pakatamok na puon sa ugup. Gagaw agyam ko to emaan apamanap. Adna mitutumpokon agyam ko to emaanan yan na ba Adna mitutumpokon agyam ko to karomanian. Kaya ayaw ko na masuso ka pamilya. Na aya padri di pamilya, aya di tunutanor na sudah to. Tugay na aya sekretary. Malaon man isangan sububay. Aya sekretary. Aya treasurer. Na sububay. Gitu. Ikatlo ay pili ko ba Nagyang ko to bangsa. Kaya su bangsa na padana nakabenar ka wata ka. Kaya so sakay kepunan wata. Nagupun ka di mipili sa magpagini na yan sa wata ka. May baliro na songka-songka ano mga tao. Na si inar ka tukis dito. Kaya biya ino ako mimbalo lagi da iya makadadapanas ka. Pun sadang karakan ka pa ka ipamimiliin sa inaakan. Nah gitu. Nah ayah tiguna bina tigi na fadfar bidatid din. Ayah ikapat na so nudun sa agama na o bapi adar ka din matagu pengketuan na kaagyang ka na natalo. Na ayah piliang ka na agyang kutuan nudun sa agama. Kami ya kompleto niyan rakagyang ka na maanan yan na dao si sagyang ka na natalo. So ayah maan na ulalag na tinindus bu na bisi ko ayah maanan yan na kapagagama. Nangay no? Na sumagagama aba ina lalayon sukata ida kay ilayang kaon. Paganeron na lalayon makapag-arti. Kaya di kalpar garimbasan sa waktu. Na lalayon mapi akap kay ilayang kaon na lalayon maabdes. Na ilayang manira maabdes utaw ka makatata ida pigilain. Kapara manis manutaw yung gaya kapag-abdes. Na dito ninupmuklaw maranawa di lalayon pupagabdes. Para manis yan na di iniyan kapag-abdes. Na suba iya dudun suka pagagama. Na api ada etamok yan na kebalui kan yan ayam anan yan na mapiay ito na ini mapiyakay kalipatan na benjuktir unang sang utuam ya beti na ini kumintra na kuan manisan ayaw ko may ilaya. Paman apiak na ba malaitamok na mapakatamok ka niyan. Nang kaino na kagiya apay kalayan itamo ka bubay. Amay kami ako makasawalay na uda awid ka punja Juli bina kaya rarangitan. Na api adid na tamog yan na bubay miya ka umaka ada awid ka. Bu awid ka na sa tema nagalunggong. Na miya pepe aginaw niyan tina masya Allah miya nga ya karuma ko na did na lagi di na mapasang ikasusukat. Na piyo tolian sa loob ang utagalunggong na ginisa yan ang uta sa upakon na yung uta sa upakon na pisyawawan yan na lagi di ka dua susunis da. Di mimbuli ka miya kalala itamo ka. Oy. Ada naman na keto na ba iya bektis. Oy. Igira did na miya niya na pita manang ka. Ada ba nipu mo ko. Nadinyar ka da betul na tiga na abinian. Di nga pengurau ka. Di nga rarata ginaw ka. Kada man na itatapo ka na pera ka da udnusara. So ini bagay nga na ipumasa ko sa atar. Na miya pikira ka na may kakuan na miya kakailangan tano. Naba ko din tiyago na katiman. Nabangan pamasaan ka na ino ko nakabakabu pa kasukat na. Etap man nakakuha sa atar. Nailaman no to na. Miya pakapyan yan. Agyang kuto ay maanan yan. Miya pakatamukan yan. Mas malarkaw to ikipantaga. Di yung miya kalala itamo. Kung na di nga bumikutan ka. Wad na track yun na may linya na dakaw na binapiatak ka niya tinasosyoan niya mama. Di ka di driver. At ito na ibali tamo ka. Lagi duto. Da parong ka. Makaumaso mga loksa ka watakulay na pakada kami nga kutrak ka kay pagiligan ipagagayan siya maakasi na ka. Nasinilig ka niya at tigin na ba? Bada pagaring ka. Kusinan di makapasimay sa trak. At ito na kaya pakatamog ka. Bali trak ka.
Daka makatamo ko. Daka makapili sa pura malaitamo ko. Ay miya pura malaitamo ko na yung utang sukarumangka. Na ibarat yan upaman, adna motorian, mini betang kau pan na, ni pamasayro. Na naigir ap kirgnangan ap kugupangan yan na my love, karuma ko, hani ko, mahal ko, mga sinaluda yun. Nailiya nga man, giyang ka na motor. Arakak na giyo kung ngobin kay dunia si iyo miyo kay di ka nung nanandi investon. Naskan di mata oron. Dahil lang hindi ka miya kalala itamo, miya kasukat sa kalata mo. Nagising ko tukatoon ko mag-agama, sudah agama niyan na mata na ya, pasi mata sa kakaruma ya. Kaya katao-tao na miya makalala itamo ko na makasusurga. Na takini kanarakaan. Di ka narakaan ng utwa din niya bubumap mipku itsur kiyan. Kawangay ikaw na utang yak masa na igari sa pera. Gitu nami ada pera kaya na sarili. Tinapekadaan ka. Di nga pikinig kimisis ka masukaraon yan. Dud na pawirian ko tamok yan. Da makapili sa nguto akala itamo ko. Gip man nagyang nguto abang sana mapakalayam subang sa niyo. Why? Kagupuun na ayaman nalalag na ibarat na kata ngo na malumi may bibaba ko bangsa na kukira niya ka man. Naba pira-pira na ba pakaagtaw atau may to akapipigiraw na ta. Nakagiya ya karumanian na mapia. Na pimbabaru-baru sanian si karumanian na mimbeluya. Miada to ko yung magpakali na uta bangsa na iman to na di pa magagaw na ang taon ni malaikada to gitu ketum apa digad ni man to pumagusay sa kalabang sa. Batik ka ina ko suwama amin as kaniyang bu imamakarang si di ka makangguan, di ka makapagimanto ka. Na may kaya ka rumang ka na, ba't sa bubay? May lain yan upang na pumagagaw na may sisiptin yan ng sukaruman yan. Kaya pindato ko bubay na sukaruman yan. Ay barat yan upang ada ka sa lakawan na karuman yan. Kawawatan na ka na adna pititabang anam yung makairan. Udi na da kairan panmauman na miyan nagi na ububu ki si sawalay barat si Abu Arham, udi na ububu si sawalay si Mustafa. Kaan si miya kaugup na miyan nagi na sabab sang utaka pakaala niya karuman yan na miya kaumagiran na. Ura ko itangarakan ruwaya teru ang akira naginan so ugupo ni mahal kakagida sawalay. Iman to na akuan. Ini tawagin. Akati iso sa nga niya nung, miya baloy ka niya na dato. Napiya, kenaba mala pamilya na, kaya pagadatan. So gitu, sumaga-agama, namataan na da akalapiso no tao. Ka mapakalayan, kepurgian rakaagyan ka na ipababanug ko ay maanan yan na darudupa. So ayamaan na ini mga urip no Allah. Na asara asi itano iyayan, korkon o agamatan o agama Islam, pesudtan o kupakaasal, o kababaloy o agamatan o agama Islam, aron so ay maanan yan na iptek na amo karna tanong, na keedin, agyang kutwa ay maanan yan nakalilinta da mo karna. Suginan, gyang kaya kan didarudupa, nagyanan imanga padaungangan. Hikmah sa kiabaloy wallah, kailangan o dato subay, na kailangan mambuay ang maanan yan na ba iso, darudupa yan na dato. Kada parwa di mapaparo sutaw. Paman apya giuta ti bako putay ubed akaruma ko na kuri kadin. Uga na suda akaruma niyan na nakis kakukurangan ay kakukumpleto niyan na miumanon subay. Kagi apya su riski na makukurang. Kad na riski ko ba inad mabu riski ka ada to na upu makapagumana. Na miya kapagatuda na mga ala su riski kan ugito mikawasakan. Na gitu iso mga sasando kung mga ulama kung mga paduduay na tira na ay pandapat kau suriskir ka na masisiyentag na suriski ko muna karumang ka na masisiyentag na suriski ko ikadu mapengarumang ka na ron mala na timiyo manunuto na yuti kya pakalala na miyawit-wit yan panso ay maanan yan na muna sa walay so gisaw tumambu mga kasandagan nila na kasandagan na tito kakagi uman isa na riski niyan na so di ka pakatu na udua nga di makapagumana agyang kutayamanan yan na riski. So giya ko nagyang kaya ka pangaruma,
Na tigu mga ulama ini kokomiranun na tira na mandubai. Kaya maana niyan na nadbu sira ninuluku ka babaluin niya na sunat. Kaya misasangkot ko kapangaroma agyong kutua ka kagagaon. Yung takya giraw na biya manistata'a minkumul ba'at. Misasangkot ko ka kagagaon. Da paliugatan o da paliugatan ko ba ay da to agyong utadin yang kagaga. Agyong utakya giraw niya na alba'a na duwe ni paano ng mga ulama. Yung utaba na pima na aniram pan sa alwata yung utua kang bubangunan sa walay. Kati kung makapangaroma may kading kakiraga na ginawang ka. Ikadua ini paneram na yung utua kakagaganian ko kapamilya kang gusto. Na isa hikmaw na tigong mga ulama sa gitu adua na gitu diyan ka ko kakagagaon na kaya amay kakagagang ka ko kabubulawasan kagagang ka ko yung utatigira na kamubangunan sa walay na ding kakagaga ding magagagatan to ko gusto na kaya kapakayaan na padokit. Amay kaya mapengarumang kay barat na ad na kiyugupian raka ko pantag ko gusto. Na miya pa kayang gutuwa ko. Miya kalusot. Na amay man kaya din pa kagaganag yung guto ang gauta ka. Na tigong mga ulama adi kan pengaruma ka badig baka kedusya. Kaya bu ipengaruma ka na pantag saan ka maalabagino man ad na pagkaatiman raka. Ngay gina ni iman to na gina ni isa kayo nga tanop siyang yang diderudupa. Aso miya ka to ato atabi ita. Sa timan yuteng na tigong mga loks. Na piyaki pangarumaw na ngayon. Miya kaung kangude anawata. Na aya masusuawatan na kambu ko siya dayon kambu uman. Kaan na kailangan niya na dirungkin bigyan kaya karuman niya nga bu iya kailangan utaw na gyung utwa tamok pira kapakanaw. Inu yung utahay kemasang utaka pangaruma mi aloy tanong wagi ano numada yung utwa di ka para kailangan utaw. Badi bula boy kay iman to mana nagumputatan to sa syahwa bebaya. Kapi anda karerok na panguyat ko syahwa, panguyat ko bebaya. Nasa social media na pilitan wa yung mga ads ang pilitan wa ipakabagra lawas nganin san giraw man yan na palunutos isa gyang kutwa ini maanaw mga ulama sang kutwa ba. Nagito tiyo mga ulama gyang kaya ka pangaruma na panahikmaw na gyang kutwa kapakadaklas isang kutwa nasal gyang kutwa tonda sutaw gyang kutwa kebebedang kutwa. Kaya isusugo na biya pada pubanugang ko ba na agyang ko to alwalud tazawwajul wadud alwalud pamanga rumakan wat tigu nabi ko mga talibatak ko mga bair kano agu mga pipiyaw ni kakakarum agyang uta tigtan wa mapagmahal na idinan mga pambelag aya kalilida talibatak na mapagmahal at tigtan yung utuwa mapeka ke karuma atalibatak na padanan sa hikmah fa inni mukathirun bikumul umama yaumul qiyamah kagya mataan na sakan na ipagandisan akan sakano si isa alungan na maurya madakla pagtaw na tiando maneka nagyang kaya hikmah lagi day iaya piya tepi nang utuwa pamana kang udaan na miyang aruma nang utuwa mag-entapkan udi na tiapkan na sumabuso adi di so mama kapiam ya kato ane gira gagausan yan na di pendi imbu bota kapira-pira ya kato ato adin na nya kapra otaso po yan sa lubugus wata yan ari si ikuya maanan yan na morya karuman yan na kagagaw to so gitu aya ko kuman yan na yung guto hadis na anam yulugun ko mga ulama guto an nikahu min sunnati mimman la ya'mal faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam. Ito ipadarewa si iku sahihain. Adi si iku tunay niya kuan. Kaya aluyanon ko mga kitab. Na pedung na riwaya ang kutuan nikah min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam.
Pamangaruma kan sono saka pangaruma ti guna bina pedenan sa sunatakan na sa tawa dingnian gelbekan sa sunatakan na dir kami pede. Nah gitu, tigu mga ulama, agi nga yang hadis na may mamakna ini. Nagi yung kutuwa kisusuguan ko ka pangaruma. Nah, kagi susugun, anton ono na suguan. Paliugatan ta unong ka matag sunat. Na, so kababalo inian, paliugat na iklasyanan. Ad na tawa, mabubaliro na paliugat so ka pangaruma. Adem mana matagun sunat. Adem mana yang mana niyan na suka pangaruma na makrurun. Adem mana haramun suwa yang mana niyan nakapangaruma. Why? So ayah wajibun suka pangaruma. Nya wajibun suka pangaruma na giyang buto agaga usanian. Gagaganian na gasto. Gagaganian na yang mana niyan na kegagawang gautayan. Na wajibun suka pangaruma. Nya ulug si isa giyang kanan na hadis. Mana nakakabaluin niya na sunnah. Na amay ka kegagawang gautayan. Guid na di kegagaw bulsa yan. Nasang utauras, na daun mawajib suka pangaruma. Nah, kebeluirum mana makruh suka pangaruma? Amay ka dinian din kegaga na tiglian. Dia ka kegaga niya nun ko gasto niya, ka kukurangan na sukatan ka ad na aibiyan ibarat. Why? Nagu da pernah kawiyagan yan. Da di pen kegagawang utak yan. Nah, kepakai mimbeliru na makruh. Epteru na makruh na ngutuwa ikakagud. Mana niyan na kena ubong kedusa o ngulaulaan yan. Why? Ugaid na ayam apiaw na din yan gulaulaan. Why? Pamana o pangaruma, nakna buong kedusa. Ugaid na o ayam mas mapiaw na di pangaruma. Kadin yan magagaga. Nana, kebaloy mana haram so kapangaruma. Amay ka ayam anan yan na dinian kegaga anggota. Diden pen kegaga ayam anan yan na tamokian na ikasilang yan. Ikadisgrasyan yang bedno emanan yan na pangaruma. Na kepakai mia balirun haram so emanan yan na pangaruma yan. Walau alam madakal sa usayan sa mga ulama tano. Na naino kun ka insyaAllah na ayatanuanan mapita usay na isumpat tano si sagyang kaya bendingan tano kaya maleta bendingan agyang kaya manan yan na pupumagusayin tano. Sa sabab ko kaya magyang kaya oras tano na napya si ibu taman katago isa diyan ka naino kun ka mapita na sumpatan tano bu lagi dangut tua imbitara karkano. Nga uman din na ikapita-pita na di tano makatutuna ko alas 6:30 taman ko alas 7:30 sa kapita-pita. Awigira agagawi na di tano makatutuna mabuko kagagawi ko alas 7:30 taman ko alas 8:30. Mamresinta no ada anong Byron Dirangwin Haji Ali. Alang-ulang ni Abdus Samad Maskara Syarif na Muhammad Mahir Dalidig Liangan Maigu Omo Syamil Ampaso Syekh maperkanu sana pita-pita pakaisyran iradita simbayang akia lipat tanakan opira karakaat akia simbayangan tanada ko makasujud sa sahu na anto na ay suunakan perumahan ako simbayang ay manalalag na kaya tuusin ka nyaliw ka na kaya tuusan ka bu na ukurang so sambayang ka ada kakawatan na uwaya kurangun na sarakat na nasimbayang ang utasarakat orian yan na may kapsilam ka na sujud ka sa sahu opman udang ka nga tuusi agyang utuwa kaya simbayang ka o pera ka rakaat na miya kaliw ka din kaya watan na nga miya ka gagamo kay ka udah ka tanto kawatan nagpa kaya betul ako sambayang ka na sumujud ka sa ayamanan yan na sahu. Muhammad Nur kiso mamay man to may tubo kang beraka tigye na beraka bubay katawan yan ino ka perap beraka pun yang arang ito kamang Saibin balang saik maperkano siya nakapipita dan anay pamatian mahina tanto sa signal na mata lagi-lagi tino mga psibar tano
Pure Garden Mambu. Jamal Khalih. Paliugatan. Uway na adna mama mambu ginan istyle yan. Upama kon na sudun so iyangon susunnaw nabi urian yambuna inyambu ingugulala. Mau matano bu. Batano di peran ga ustad to na isu entah gira aso mama na dinian katawan so kepakai ko karomanian abai. Ay baratian na si karoma may tubu kapakang bunuh amin na pelagui pesung ko mga pagarinian na pumakay tuon ako niyan kung mga pagarinian sa brak ako kon katawan niyan inuto pakamrak. Yan yung man sa kanwa kerumain na piyan to na iridu yun na ba ni pengayagin sa tao ito man ni hikmo mga lok sa yung tuwap mumusan sa maputi ya ganiwan na piya ka kumusub kawin na mumusan sa maputi ako na hikmar o mga loks. Napian to ni mga ulaulan yun siya ni mga tayo bubunguso ng maputi na bubkailewan to na itago sa soldi. Napian ano mariridu na ko di nga ro pumanutula marataw to isa sa paro to. Kad mapia kay iler kanwa maka ketanur kanubu na di ako dislita may kapya maganta kasi karo mga maya pakarata kan ini kagudbud no mga tonganeng. Why, mapira-pira ke karo mayad na mga ridwiran na di gataw no pamilera ni mga ridwiran. Ay mabukay lew na pemlin, masyaallah. Titud na igo di ginawa kan nabayaran ni pangayag na ginawaran. Sekada to na normal ay gira ke Cialik kumbunga nga sa maliwanag na away nga si karo mga baka paikekta. Kama tugu-tugu misyuntu ka kanuna baraka pa ka ato karate ka. Amay kaya karate si karo mga di kami ako adima na may apya mangisa nga. Liyo ka na panbutumba nga. Tunga sa masjid pumati ka sa Quran. Di mapya baka palalagwi si kuwala inyo naroon nga di pa mangudur. Dasa mo to na daka penawa sa wata. Aswata na magibubuno sa walay na may lalagwi kinayan si kuwana at mirerepot. At inagiraw man niya. Dito mapya om. Mapan wala nagurilaan o wala ko mga loks so katagla ko mga watairan. O insyaallah na kita nupeng ni wala. So minibulog na pamango siya tantano sa mga watatan. So mga baer kita no. Agu sumya makamong rakat. Salam ako ya mapya pipita mata na kuya Yusupo manamelia posta kaya na. Kominta kaya na karanunan ako. Dengar kan mawaso pasalubungan kan. Benda mereka mati na. Ngayon kasi shift yang arang mengalukan ko pusaan ka. Anak mi sambi omega ko benda nan mapya di pag live. Dengan na napagaritan na naposto niyan sa Central Market ro sa Tambu na no barangay Tambu man na ako yan so baka na nakatatagur kan sa Iligan na. Kapaya mo bandug niro. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasif Muzur Taguig City. Roslaini mashallah. Before ako silam na so miyakani ata magunutra ka na pagumra na pimakanurang kapi ano din na tawakin ka so pagu kita na ka na agency na kayid gugu ina di kami dimitira ina. Iman to na so mga slot o mga hotel si sa Saudi na pagala niyarga. So ini posta kanina na 165 na iman to na miyakalad niyarga. Mimbali 197. Yan iman to. Ako pong atigan ni makabayad sumambut si sagi nga iya kakapupo sa January. Hindi na sa nga pinakamagano na first week sa February. Na ang pinakaminus na pumilip man na sobra 200. Ya Arij Al-Falah. So dilalaw hindi makapagumra. Sa kung mga marapati ka. Na iman to na inira utad sa 220. So kapagabid. Umangwan na misig. Naginan, so makapipikira miyagi sinabutara kanu to apagumra. Yung ipangilain sumana ng beriyo na talo-talo miya to na kanu. Agya tawagan na nasampay nura kanu berang mga PMO di na makatawagan. Ang ami makabook. Ako sa mga pasportiyo na kailangan nila so kakutan sa bisa. Ako uba din pa na paghabula makipagunot. Tapanganur kami munot miya nga bubuy ka no. Antano mga pamagunota sa haram. Ngaya pinakaminus na miya kapagumratan. Insyaallah na badan dua sututul na tumuso parek sa tigo mga loks. Kisan suso ng berang na accountan na kapaya o di na PM kan ora kan. Kay kailangan na makasisinabuta tano sa magaan. Miya nga bubuy ka no. So pigisi o nanto na ihutil tano si sa Madina
na rusa kuan Al-Ansar Hotel. Mga yakaran nila ni sa haram. So si isa makan na si isa malak ajiyad. Afterun ajiyad nang uta sa kapuruan o beli meridina. Mga 8 minutes ndeh na miya kasuldegan sa Kaaba. Na aya kapayan yan ro na din kerlusan. Badi wan si isa Ibrahim Al-Khalil ro sa mispala. Na andid ni ka magan mo maswakto na kaya kilosan nira ng utay sundun na kapasapasangan ta arutan pakasung sa Jabal Omar. Naruta di makasiop sa utay extension na haram sa Malik Abdullah na miya kawat-tawatan. Nagiran ro pa na sa mga bain na di na di pasibian ro kap ketaguna. Amay kamaliwan no miya kargad na kapakaptug na iwaguso karumangka. Na nagyan na hotel tano insyaallah na sa Malak na diri-diri chud. Jika pa pun sa purwa. Siko kelpasotan ilbedi kwan suad na mga terminalo na mga bus na malpas ka to na kumangad nagyang utamalak nga dito diru kerlosan. So kasul sa haram. Magaan mga didilap insyaallah. Marani na kapakaya maka tutunatan 300 to 400 meter bud na kautan niya. Okay, so ni kalalakaw na kapakaya 5 to 6 minutes. Adi kapaya di penuto mauman na miya ako makaroon. Marani, kenapa manubatan to niyan na di penguin na miya karani-rani. Na supo gumrasan, na dito pakatuko ko niyo, ang tanong makasisinabuta. Jalaluddin bin Langi Haji Juhaira mapia apipita na may lang na pumatya na napakaisya kagi dir ay mako san sa siupakan. Alas 8 ko nakapagdaga kanu. Sa mo to na 1 hour and 30 minutes na ginapakakulong ka. Ayos to na. Igiraan na kapanalan sa lamon na pagkagawin ko to pagka anabrik na gimana nga adita di kamberar na mata napakaduka ko. Habagi bijal bukta mapasada ina. Arsad Makabato. Si Muammer Victory siya Jalaluddin Langi. Guru ami mapia sumusawer ka kung mga ngaroma. Na ilang pagilya so mama so kubabay. Nagumambu mapia musawer kung mga babay na pagilayin iran so mga ngaroma. Bangkar kami kabisa mapia musawer. Ya usaya kan manuto so pagilayin iran. Benda mialitang ya pagaritan. Muhammad Nur, didin kesua ayah di makatuna so langon mapia yadat katawan numan isa so tipo pantagnian ko pedian. Gira so dua na mata usapen tag insyaallah. Naptugum pia so dua kata. Oi. Weda ko ya Muhammad Nur. Na sudah tu na gira mapasang. Na mapupakaw nutian subay. Dito man hikmah sa subay na ya mapengarumaw na mag-agama agu mapia parangay. Kaya mapakaunot udah to so parangay ubay. Mapakaunot udah to so kapagagama ubay. Gina ni Islam na kapakaya sudah to Muslim na mga rumah sa Kristiyan. Agi mapakaunot yan ko agama niyan. Uwaid na subay na di kapakay iba pagi pang rumah sa Kristiyan. Kaya ron pakaunot. Nasog ito apya di tanto mapekap pagagama subay agu parangay na mapakaunot udah to. Ano ba girawan na dato mapi ka pagagama we na mga pangaroma sa di mapian ini amya paunot na ito so kukurangan na sepo tatiwa kita pa saik so waktu subuh na aden doa aron so langulang waktu na adna doa langulang waktu na adna doa ugay na so waktu subuh na ayam mala ibalas ko kapamangniron na si ko pagaltan o kaya pagbangiro na gusto ka kematiron si udang nga pangasimin sa subuh na pada nang utatarimaan so pangniron no oripan. Salam merkasan ali, mapya kapipitar kasan, lewat kami di mama maginig sa debo, mapya kasan mama kapipitar. Ali ya dear, salam kanusan sa jinsan, san sa debo, saipa. Assalamualaikum. Wow, di ko an junay sa alangadi. Waalaikumsalam bebukulay. Salma alonto, inuk pa kay ko muslim agu biguhan. Assalamualaikum. Ram Nabil
Annabal leti pakai siya. Sukadgang sa signal. Ino kepakai ko Muslim agu biguhan. Signal. Na signal ay. Agi nga signal ah. Wah, ino di kepakai. Kata lagi dia udah signal tadi tanya pasangan. Biguhan. Oba bingguhan. Tungan bingung na. Nadi tu kepai kaya haram at pusaran. Guru to na imo sawer kau na may ka subain na miyonot reketah. Pabali nga ngaki. So ngano ko deto. Ano ba kanu sina? Kamara ke Luis kanu. Wina so ngano ko deto. Pagapas kanu ko deto. Kangano iran mapakatepi. Kataw ba niran so mga warisan. Kiwarisan sa nga nanabay. Baka dumulaw sa di mapia ka. Iga no mga bubuay. Okay, sang ibu salamat mi ako kanu mapia panginta ba kanu din mga kukuaw kikur pakakuarkan. Nananapad pitu anakarkano na sabab kumadakala prequistra ka na. So mga video tano na pagsibniran o na pangiditaniran na ipumosteran mambusi kung mga account siran lagi sa YouTube bago sa kwan na kanabuto di mapia ugay na bende ya kapian yan kapuna iron na di tanong bu din ay barat yan na lagi duka pangadi nati di kun pangadi na sumima benca madrasa na tiko ko kwa na si ustad na yung na din siya di panaroon nya perikur ngarang nga dia kan di kuat dia kan di isurui na ani mas malaro ikipan tagugusikan sungko ustad so lagi yang adna kwantano balasangan wal paganero na pinalamatan na sa kanwa ino pinuto ka kebube ni wa sa mga bendingan tan agu pa kaugup pugug kebe ayo makaugup kanu nuwid na bendi akapen yan na bendi pagsir kaya kapen yan ay pagsiri na lagi dia yang account kan na usingat tagu ko account ka na ira bu mi agsir ka na yang kapile o mga follow ira bu mi ag mi edit ka ko video na yang kapile o mga followers ka uwid na usir na ka na may lera na so account kan na mini pangimbait ka pan na mintin tadi mag-live, mintin na napki kwanta video na so kisir na na may atumpok ko inshallah. So adna pimbuelan tanwa YouTube channel tanwa yed na mabubay mo sa YouTube. Nga sudi tanong malakayan mamagusay si sagi nga ya page tanong sa nga account tanong naruwakan ki-download. Si sagi mo to YouTube tanong na kapaka subscribe you. Abu Arhamim Ampatua Abdul Karim. Bubanugan yu buad na pimbuelan na kaketunan niyo ron ni postakan para admadakla di tanurun di kang gunay. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Balasangan wallah sa madakla mapia. So pidi so wali graduate kami sa mga chalihin na siko February 15. Mata na switch schedule lang na din pagkato na so pagimbay tarakan na dahil na napigilan so schedule. Ubad na miya kayong baytara na ira mag-en mo man naptenbiha ko niyo paka-remind ako niyo kaya ko napkide sa Ginoo ko. Di din kaswaya di mga tunas ulangon mapya. Ya, sultan. Assalamualaikum mapya pipitasan langon. Inshallah na makaunot kami guru langon. Naunot kan antano mga dakla. Unot kan wagi. Si kanura kanunot saka pagumra. Di kanong magunot kaya na di magipupalaguye. So gitu. Piyasi tanong ya tahu isa diyan ka di mamaguran-uran kate alumalak sa liwa miya. Panganinta mapipiatan no, pag ningko ko Allah ubed na miya tirutan wa di mga pipian na mapanrakitan wallah, ubed na mga pipiyaon na ibalas rakitan wallah ay mala na matimutimutan si surga wallah sa kapipiya ginawa. Sang ibu salamat, mapiya kapipita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.